ngi hadin ba nilio iba kawai di press release ba ai do chief minister badam rom ngi Sri Konrad K. Sangma halor ga jingtmu jong ka sarkar ban penpoi ya railway hapo athan jongi ka East Jandil district marmar nak dia kaseng nilale banyak ndu ya deputy commissioner banyak len halor gane ka benta bat nak dia kaseng kala airu da jingtho ane ga chiti sa deputy commissioner kum gadak ban persya ya ga railway project ha ka banang dia sarkar katmu ban wanra hapo East Jandil district jongi naglia kasing ila ekran bagisi halor kana benta pat gina yo ban yatai pat naglia kasing ginom la ai ban pediang ya kana railway project hapo East Jandil district jongi bangin kwa ba ka East Jandil district kan long gateway ya kimendari kumbalong kumba kai ka baji hapo jala asam ngitip ba langba ka Karimganj kibun ki Bangladeshi ki wan room batwan baisno hapo jala asam ngimkwa bagi sentil ru kan long tik kum ga Karimganj ka arah po kathan stay lamingi tenang liang jong ingin persa jor ya kane ke jing temu jong chief minister ban ke jing temu jong sarkar ban wanra ya ga railway po ka briunyong trip pat kam tam po sentil jongi bat ngi nang liang jongi ila krensa yodisi kampat biang maneki an ki kanun ki banyada ya ki minanri apo ka jela nang liang gaseng ngino mailat ba kanwan ngata project railway apo kathan jongi dan apo opinion trip bro ikren saya kene naman accepting yo ba gajat bri jongi kanja klep nang ne nas la pathe kumbangiti ba gajat bri jongi gadon tang kharsan lagun hendai bada railway ka wan ilati kenapa gajat bri jongi kan sesat let hagene ki bri ki bawan nagiwe itu nagiwe pat ki jela pat khamtam na ki menderi ki batmu ban wan room tu hapo ko bring yotre ane hapo ka sala jongi ngi na sing yin jeng baik hang rin kumba ka sing borok oi ka persya ya ka jing temu jong ka sarkar India lan sarkar jela pan wanra ya railway ngiru kat ba ki an ane kat ba sarkar kam pat menteri kam ya ILP ya railway nyimpan la ban piang hapo ko bring yotre bad haju upor ikan tujuh yang sarkar hagajaka bahkan nyekren ya railway hagajaka bahkan angnut ban ra railway hapo ka sala jongi halai gade ban angnut chwa lane ban gade ban ra chwa ya garoi ga par khamtam ya jingdon kam khamtam hagajaka kalian ga development kum ki surok ki lenti ki sengking omtang hapo obrinyo trip ndre hapo ka sala minang duna sibun ki lagi par Nre habang ipit yang dari sarkar ketemu ban yurat yang ikantam ketemu ban ronra negara railway hajaka bakan wanra yang kampen roy hajaka bakan mang yang kampen roy na po central mana naga sarkar kami nre penpan kakwa yang negara railway kene kalong tik kumba kayurat mana tik ketemu ban penjat let ya kesnap kerpang jong bajet beri bujongi yang sistem halor nang ring bat ngi turu ya ki porcno ki rat nane ki elaka khamtam ya ki nong kimat na elaka kum gidoloy ngi gentu iki ba ngi trelang halor gane bat ngi kwa ro ban kerpat ya ki rambak cnong gidoloy bakin long ki bapet ngor nane kinlong ki baperkhat na bentak pateng jong bajet beri jongi bat haju upor soal dengan pungkut dengan kerwa sukwa ban ai gawe kerwa khamtam ya district council kepada gawe na gistik ban yada ya gajat berjongi kipai diulung kalong kum kastik haji dei bat kene railway kata gede bahkan khanglat bane da ga kanam dei ban kam dei ban ai ya NOC sa kat sarkar bahkan wanra ya railway hapo East Jandil jongi ikan tujur khamtam ya ke konsil kepada kanong pat nong ganti ke jongi pat kepada iru kanong ida ini gipat diulung dan gipat pakam dei ban ai ya ke NOC ya sarkar ban wanra ya ke railway project apa kathan jongi kada gede jingan tu na le konsil ya ke konsil bak lada ki nong ikman ki bor sarkar ki thom ya ke cai jongi kum ki samla ane kum gajat meriu ngino mailat
bat cukwa ban gentu yang surkar tanggawai wat aiding ya gikun samna ane wat wanra ya kita anjak jekor ya kita roy ki parjak jekor hapo kejelang jongi ki bangut ya kejak beri ujongi sengek sendon yo ba kedingan kelang kene gede ke kerwa cak surkar bat cak distikol siru jongi